Seiro capak na jadi 10 10 tu kau jadi 20 tambah kuposi cicak kan raya kuposi dibaca cicak aga tujuanna dia nakan nai pak di sana salah tau mako itu dia nakan nai guna-guna dek to na tamaijing dek to na andre kipana bolana kok itu boleh matindro si bawa de tonan re api itu boleh na rekong katau baca itu na patiro ko di mana na pamatinro denan re api boleh itu bende itu si bawa de na le banjir kecuali ko metok iberi salo mak boleh wandi jas iya ko de to itu jadi Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم هو الحبيب الذي ترجى شفاعته لكل قول من الأحوال المقتحم يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى وسع الكرم يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى وسع الكرم إلى حضرة النبي المصطفى صلى الله عليه وسلم محمد الفاتحة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الحمد لله رب العالمين يا نعبد صراط الذين أنعمت عليهم آمين اللهم نور قلوبنا وقلوب جميع من حضر في مجلسنا هذا بنور المعرفة وعلم المباشرة والبصيرة والإيمان والإسلام يا فتاح يا عليم افتح قلوبنا وقلوبهم قلوب العارفين ربنا افتح بيننا وبين قومنا بالحق وأنت خير الفاتحين آمين آمين يا رب العالمين الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ومولانا وحبيبنا وشفيعنا وعلى آله وأصحابه وصحبه أجمعين اللهم صل على سيدنا محمد طب القلوب ودوائها وعافية الأبدان وشفائها ونور الأبصار وضيائها وعلى آله وصحبه وسلم اللهم غفرتك أوزع من ذنوبنا ورحمتك أرجع عندنا من أعمالنا. Ibu-ibu muslimat dan seluruh jamaah yang insyaallah dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Si pemenang ia pertama bicara agama, perintah Allah di dalam Al-Quran untuk ini pacaramai kadami uda'u ila sabili rabbika ajaklah uda'u mendoakan atau mengajak ila sabili rabbika ke jalan Tuhan jadi dena kada uda'u ila rabbika ajaklah kepada Tuhan tapi makadai ajak ke jalan Tuhan agama nana dua telu tau penderita ta makada tasih dia tahu tatta angka salasi dinna pakta sibiang napuji
asid dia tahu angka surah di dalam na korangi na puji na baca. Asid dia tahu angka ayat, asid dia tahu angka ayat. Bahkan setiap orang beriman itu memiliki ibadah yang paling dia suka. Jadi dia nak kada rajin mas sumbang maka jatuh sampai sunnah nanti. Engkau tahu magala mas sumbang makutu mas sampai sunnah. Engkau tahu magala mas sampai sunnah tapi makutu mas sumbang. Engkau tahu makanya loko padan narupa tahu tapi dia nang kini runtuh lo mabiri jama. Jadi masing-masing orang memiliki jalan untuk ketemu dengan Allah. Ia tahu naruh ampai tasi dia tahu tidak boleh berbangga. Nah sebab jalan itulah sehingga ia rotawe bisa dimuliakan di hadapan Allah. Jadi engkau tahu pak nampak ibadah anak engkau tahu tersembunyi. Nah ibadah kami nama kesingko ibadah sunnah itu tersembunyi. Jadi usahakan inang kapak kasih biata denisang yang tahu linon idik mimisang. Magai supaya kita hanya istilahna sifat dua mi kong Allah Ta'ala misang. Angkat tu ibadah namu malaikat itu nisang. Setan itu itu nisang kega ibadah ikhlas. Ya nang kaaga ikhlas kipigawi namu malaikat itu nisang maka ada siaga. Tidak bisa. Jadi kalau nasabah angkanang kanabita sahabatnya Nabi dalam hal ini Umar Ibn Khattab makutanay maka da kigaji ruyasang ikhlas maka dia sahabat dia wisang. Jadi Umar, Utsman, Sayyidina Ali kemudian Abu Bakar ina dia gamisang yasang ikhlas. Nah sebab maka dia kigayas si tungat-tungan na ikhlas. Apa aku masumbangi ibantu itawe natakok madeceng biasa ko to siruntu maka dak iya nya itu biasa mewai ko. Kan biasa begitu. Gitu. Biasa makoro. Kada dia tu nama deceng anu kene tanaya bantu. Atau kajabatan non rita taman di ngurus maka da iya nya tu biasa mani palabai kan begitu. Jadi kadang-kala masumbangi biasa bantu tahu maka ada biasa bantu ya. Kadang-kala begitu. Jadi maka kega na ya sang ibadah ikhlas. Ia sahabat ya pak dia kagak misang. Layak ku tanang ko nabita. Maka dia nabita itu ada misang. Lain tanai nabita kega ya sang amal ikhlas ya Rasulullah. Maka nabita namu ya ada tu misang. Maka dia sahabat dia kana tu pale. Nah ini mana tuat dingi maka nabita taruh jolo utanai malaikat Jibril. Laitanai malaikat Jibril maka dia malaikat Jibril pedangu pada bita kega yasa ibadah ikhlas maka dari malaikat Jibril namu ya dia tulisang ya Rasulullah iya namu malaikat dia tulisang maka dari Jibril taruh juga waktu tanang hukum Allah Ta'ala. Kemudian Allah memberitahu malaikat Jibril Jibril podangi Muhammad podangi sahabatnya maka dia riasangi ikhlas salah satu rahasia dari sekian banyak rahasia yang aku miliki. Ya riasan ikhlas. Jadi maka dia pun Allah Ta'ala riasan ikhlas salah satu rahasia dari sekian banyak rahasia yang waktu ini. Jadi ternyata ya riasan amal ikhlas namo malaikat apalagi setannya. Jadi aku ceki naganggu setan jatuh ku tercatai na malaikat dangkai akibuaki amala ini minapong Allah Ta'ala. Kaya ganayero maka damara gitu termasuk menurut tau pandrita biasa unri mak guru makutana maka di guru tayo ko sikiri jaji iya ro sikiri aja mo bilangi maka na siaga termasuk itu. Jangan hitung berapa kau baca. Jadi siruntuk ka guru tak waktu Pulau Bone, guru tak Pak Syahrir Langko. Na cerita nga sejarah na guru tak Haji Abdul Muin Yusuf kali si Dendrek. Wattun na nalura pole pesantren Pulau Bone macarama. Mapamuleng nendrek guru tak uko otoy na bismillah.
dinang kanapat tu nabaca bismillahirrahmanirrahim bismillahirrahmanirrahim dalat tu boneh dekto nang kanapat tu nabaca guru ta bismillahirrahmanirrahim boleh boneh dalat pesantren ke dontay jadi natanai waktu nano maka dapat kia mapamula kiro na uluran gang kau parewa kita bismillah sa kita baca wang kalinga bismillahirrahmanirrahim bismillahirrahmanirrahim akasya gay baca yan na tanay akasya gay baca maka de gare guru tamajid nang katulidai bilang yan lagi manang kajit tulidai bilang ibaca bang nih ternyata menurut penjelasan na ulama pahakiki maka daya ko angka tau baca si sabbu nak kadamay ga ide patu apa angka mo pada sabbu ya ko mo baca 10 sabbu maka kadamay ga nang kamo patu 20 sabbu 30 sabbu may ga pida 10 sabbu mo baca 50 sabbu kamo patau 70 sabbu jadi aja mo bilang ya ko do na bisa kada siaga jumlana ko Allah taala pampala sikiriya jadi ya harus di koto joka-joka awak bisa nasabaiya tu bismillahirrahmanirrahim sitonganna ya koto melo mak bicara hakiki pamulan ni matu ya tu ya konesan kita hakiki na bismillahirrahmanirrahim dia tu na capai ya bina sabak marepa ibaca yang enggak biasa itu ampai koto melo matindro diajurkan itu membaca bismillahirrahmanirrahim itu tu isinin na capak na jarih ipasairo dibaca bismillahirrahmanirrahim 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 jadi mak bismillah ni ipasairo capak na jarih 10 10 tu kaji jadi 20 tambah kuposi cicak dan raya kuposi dibaca cicak aga tujuanna dia nak kenai pak di sana salah tahu makut dia nak kenai guna-guna dek tu na tamaijing dek tu na andre kipana bolana kok itu boleh matindro si bawa dek tu na andre api itu boleh na rekong katau baca tu na pakiro ko di mana na pamatindro dia na andre api boleh tu benda tu si bawa dia na banjir kecuali ko metok kibiri salo mak boleh wadi jas iya ko deto itu jadi ini bismillahirrahmanirrahim narampi tau pandrita engkau kelalan kita patuluin jadi narampi tau pandrita maka daya ko iya ro baca mo patung kaki jarimmu o me ko matin ro ko wanni napasisa ngo ko posimu den na kon na ko padis nga masalah ya kung kaguna-guna na kiringat na insyaallah nasaba iya ni roja biro no lajing itu tamat non rimeto tu ji capak na kanukwe ini ro ilapa ina si boy bismillahirrahmanirrahim kama kumana je tu melo ki mandre to mak bismillah supaya setannya de to na mandre kama kiro ya mi ko to metama boleh kama beresalam ni supaya dia na tama iya ko andre bismillahirrahmanirrahim padamu itu ko to minum iya warinung ngehe angkat tu pangaruna ya ko tuma bismillah napayinum nitak go cicang napai baca alhamdulillah napasiki ma bismillah napasinum nitak go cicang napai baca alhamdulillah napasiki ma bismillah napasinum napaki makan alhamdulillah salama ya tu angkau wa ukulalan na watata de takiwa dosa lupu barakat net tapi maka parona bismillahirrahmanirrahim minum sitak go alhamdulillah rabbil alamin mak bismillah siki ini sita go yo bui di cica mitongka kita magaru bawa mitama jadi ko tulet patung ka ira bismillahirrahmanirrahim inum sita go alhamdulillahirabbil alamin bismillah siki napasino jadi patung ka kiro ita go ero bismillah ipatung ka kiti alhamdulillah angka toci di pendapat maka bismillahirrahmanirrahim napai bagai telu Begitu subhanallah walhamdulillah wallahu akbar. Napa alhamdulillah. Napa sinung subhanallah walhamdulillah Allahu akbar. Napa baca alhamdulillah. Akatelu wat dia lah pak berapa diwatang. Ya nang katau nakan dapat diwatang ya bana tetap pakai.
aja na nama bela malah Pak Bura ya benar apake cuma angka tahu pandrita maka dari mau jolo komeki malai Pak Bura mau ini baca salawat nasabak ia tu salawat Pak buka memang tu apa ia ro pintu nalangi kapi itu na dena tak buka ia tu kode tu masalawat kung kailaw na iya ro Pak dongang kami menle dena menno jadi angka tu Pak dongang ngok kumilangi pamulangi na lepak angka to kumilangi kedua na lepak tapi aku tu masalawat tak buka ia tu pintu nalangi jadi na tu ampai maka nabi tadega ka Pak dongang letu na rekode na salawat dan lokoria na sabak magi na letu na dia na tak buka pintu nalangi kiro pada ini maka na melo itamo ko boleh na dia na tak buka nang kamo pa pintu batang apa mulai anda ingin kami mana pintu na ang kato pintu lopo kato pintu kamar dia nulit kamay nampak buka na goncin na yaro salawat yang penting masalawat sallallahu